السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القائل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اصطفاه واجتباه وأرسله رحمة للعالمين وهداية للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، واعلموا أن القلوب تحن والنفوس تهفو في كل عام في مثل هذه الأوقات إلى حج بيت الله العتيق، وتلبية لنداء أبينا إبراهيم خليل الرحمن بأمر من الله الجليل، حيث قال جل شأنه:
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والحج ركن من أعظم أركان الإسلام، وقد فصل القرآن الكريم أعمال الحج مما يدل على عناية الله بهذه العبادة، كما بين مقاصد الحج وحكمه. فمن أجل هذه المقاصد أو فمن أجل هذه المقاصد تحقيق توحيد الله تعالى والنهي عن الشرك. قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وتحقيق الإخلاص لله تعالى، حيث قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. en yetti allahu subhanahu wa ta'ala tedduɗo mawnuɗo towuɗo seniɗo bajjo handuɗo e yettede jarne rewe laɓɓinane dewe ɗen moƴƴiɗo e meɗen waɗi en ɓiɓɓe adama tedduɓe, waɗi en julɓe, waɗi en ka moftenelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam. moƴƴori e meɗen nemaji limugol andata ittiri majji. en yettimo ko kanko wi'i ka deftere makko wonde ko allah woodani fi hajjugol ka suudu makko. o fawi ɗum ɗon yimɓe ɓen kala heɓuɗo laawol no hewtira ka suudu makko, ɗum ko makkatal mukarrama, ko baytullahi haram, ko baytullahi l atiq. kala heɓuɗo laawol hewtugol ɗon haray allah farli e hoore makko yo yahu o hewta ɗon o waɗa hajju ngun. mo yeddi ɗum wi haccitande mum ala jaɓaani, yo anndu allah subahanahu wa taala ala haaju e meɗen, ko ene mari haaju e makko. allah no yondini e ko o tagi kon o tagirali en, o tagirali ko o tagi kon fof fi timmintinnugol ko ɗuytanimo, ma fi ɗaɓɓirgol ɓe ballal saaga o ronki, kanko o ronkata, o nawnata, o nawyata, o mayata. mo jaɓi ko hoore mum jaɓani, mo waɗi o yiyay joddi ko o waɗi kon, mo salike kadi yantata bone on sina e hoore makko. hiɗen seedo allahu subhanahu wa taala kanko tun woni taguɗo on, o kanko tun kadi woni reweteɗo e gonga ala sina kanko. hiɗen seedano nelaɗo meɗen muhammad abdoulah ibnu abdulmutallib, hiɗen seedanomo wonde ko allah nelimo, allah suɓimo e hakkude ko o tagi kon, suɓorimo giggol e hoolare, nelimo ha e meɗen pellet ko nulaɗo ko annabajo. hiɗen seedi ɗum, hiɗen felliti ɗum. hiɗen seedanomo kadi seede goo wonde ko o nelano o yottinno hoolare nden o timminno nde, o laaɓani mofte ɗen reedu, o ɓangini, o laɓɓini, o noddi, o jeeji, o eti, o wakkili, sabu himo yiɗi en, himo anani, himo mapani en. yentori allah yo allah juula e makko, juula e sahaba makko ɓen fof e yimɓe suudu makko ndun, juula kadi e hoore kala jokkuɗo diina kaɓe jokkuno kan. en torki allah yo allah jokki en kan diina ɗon, yo allah tabintinno en hoore makka kadi, ha tawa mayde nden tawa en e nder makka kadi, o koran timmode moƴƴere wonade en aljanna ɓurɗo towude on. allahumma amin. musidɓe julɓe tedduɓe, mi wasi yo hoore an, onon kadi mi wasi yo on, yo en huulu allahu subhanahu wa ta'ala. hulen allah ka feeñi ton, hulen allah kadi ka suuɗi ton. hulen allah ka laɓɓinalngol mo dewe, ka laɓɓinalngol mo tawhid. hulen allah ka gollodire hakkunde meɗen hara en toñidirali, en janfodirali. hulen allah ka ɓeygureji meɗen hara en toñali ɓe waweten ɓen. hulen allah e jikkuji men ɗin, moƴƴinen jikkuji men ɗin hara ko sabu hulgol allah, na sabu hulgol piyeede, na sabu hulgol police. hulen allah yal haaliji men ɗin fof ko ɗum ɗo woni ko dandata neɗɗo on kon. yamiroje ko allah yamiri en ko jogoren no jakkirɗe, jogoren ɗum, gollitiren, huutoren. ko haaɗi en kon accen, bugoɗen ɗum ka junngo haaɗi. hiɗen wawi wurugol e ɓaawa muɗum. ko allah haɗi en kon fof e ko nelaɗo haɗi en kon ko lorra woni nder ton. ko imma lorra joni ha, ma lorra janngo ha. si ɗum feƴƴi anden ɓerɗe ɗen haray no yiɗi, no faala, no pooɗano, no ɗomani. wonkiiji ɗi
no faala giggol feƴƴitungol hitande be hitande si hewti e ɗi waggutuji ɗo si hewti haɓɓugol donkum fokkita yaagol hajju haray wonki julɗo be no faala hara no tawda e ɓen yahoɓe ɗon sabu du'a ko annabi ibrahima du'ino kon wajal afidata min annasi tahfu ilayhi ɓerɗe fof fewɗo hucciri ton anduɓe ton haray on tigi ko reeni o ko taragol suudu kaaba juula ɓaawo magamu ibrahima yaha safa e marwa e yaltoygol yaha mina e yahoygol arafa e artugol musdalifa artita mina wona ɗon waɗa ko watte kon fof haray wonande anduɓen haray fewno ɗo haqqille maɓɓe ɗen ko toon woni ɓe annda ɓen no faala taw si mi yiyay taw si mi tawete taw si mi waɗay ɗum taw si allah moƴƴoto e am ɗum ɗo ko ni annabi ibrahima toronno allah allah jaɓi ɗum noon allah jaɓi ɗum hewti haɓɓugol donku fokkita yahugol koɗoyo allah subhanahu wa ta'ala no ari hadis selluɗo wonde alhujjaju wal ummar wufudu rrahman wo hajjoɓe ɓe e yahuɓe waɗugol umra ɓe ɓe ko hoɓɓe allah eɗen andi noon koɗo ko marante ɗum koɗo ko teddinte ɗum koɗo ko accante ɗum koɗo piiji moƴƴi boy no waɗire sabu makko tawa si o arano ɗum ɗon watta haray ko ɗum fewndi fewndo ɗo sabu notagol noddandu ko ben meɗen annabi ibrahima ko nodduno kon oɗo ɗen andi ko giɗo allah allah suɓimo wattahada allahu ibrahima khalilan allah ƴetti annabi ibrahima waɗi sehil weldiɗɗo no anda julɓe ɓen fof ko weldiɓe allah jaɓanɓe allah ɗofti allah rewi allah laɓɓinani allah ɓe fof koɓe weldiɓe allah allah no ƴetti ɓe jaatigi ƴetti ɓe weldiɓe kono mo waɗi kere kere kadi suuti toon waɓɓe goo inni awa ɗo noon ɗum ɗo ko beruma no jeeya ɓen suutaɓe jowoɓe ɓurɓe teddude ɓen e ɓiɓɓe adama ɓen nuhu alayhi salam ibrahima alayhi salam moussa alayhi salam isa alayhi salam muhammad sallllahu alayhi wa sallam e nder ɓeɗo annabi ibrahima no jeeya eɓe allah toɗɗi ka alqur'ana o inni oɗo mi waɗimo giɗo am oɗo o yamirimo o inni ar e nde nokkuro ɗo nodda yimɓe ɓen o yimɓe wa addin fi nnasi bil hajji ewno noddu yimɓe ɓen déclare fiyo yimɓe yo arka hajju ɗo ya'tuka rijalam ɓe ara e maɓɓe woɓɓe hara ko seppoɓe fof no hawji wo pay njoɓa hon munkun hawji no faala no hittini woɓɓe aray hara ko waɗɗiɓe ko waɗɗete ko fof on tumati hadi ko geloɗi woodi e pucci e babbi kono joni no ardede ka weeyo no ardede ka maayo no ardede ka jorndi woɓɓe ko avion ji woni e yarude woɓɓe ko batoje woɓɓe ko otoje woɓɓe ko terenje bal e yi wonɓe seppude yaha notagol ndu noddanu ɗo o inni ɓe arday cende ɗen fo min kulli fajjin amir ko nokku on woɗɗoy wo ko laawol ngol woni hakkude pelle wo ɓe iway toon ɓe ara ɓe noto ndu noddandu allah waɗi ɗum ɗo ko ɗum fewnditi fewndo ɗo lebbi hajjuɗi ɗi naati ɓorde ñande julde suumaye ɗum ko go'o juldano ko ɗon lebbi hajjuɗi fuɗɗi wi go'o ñande julde mo inni labbayka allahumma hajjan allah mi annike waɗugol hajju haray hajju ngo fiɓike haray annuye on o fuɗɗike anden noon hajju ngun ko tugalal jeeyangal e tugale ɓurɗe mawnude ɗen kal islam no ari noon haɗi selluɗo boni al islamu ala 5 shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah
wa iqami salati wa ita'i zakati wa sawmi ramadana wa hajji baytillahi alharami liman istata'a ilayhi sabila. Tugal almangal Allah subhanahu wa ta'ala e dewe go ka alquran o wi'ay tu wade hara o natali détail hay fus wa aqimu salata wa atu zakata kono hajju mum no wodi toon détail yoy na fof o waɗi kono mo waɗi toon détail ɓuri ko o waɗi kon wano ka julde ma ka korka si tawi Allah fensennike hunde holli himo hittini fi mayre sinano ine tun waɗe o yamira patron yimɓe ɓen nun ko nelaɗo yo holluɓe no guerdete noon e nokkeli boy ka administration ɗanno ine tun yayi waɗo hunde kaari har fina ɗon nden lowre ɗon ko kanko yahata holladete a noon ko ni ɓe faalira ko ni eni gerdete kono hajju mum Allah subhanahu wa ta'ala no woodi ko waɗi détail ka alquran ɗum tindini wonde Allah subhanahu wa ta'ala no hittini fi ngal dewal ɗo wano Allah subhanahu wa ta'ala o ɓanginiri kadi e ñaawore hajju ngun e ko faanda kon e hajju ko honɗum ɗaɓɓa e hajju ko honɗum woni objectif hajju ngun honɗum woni vision Allah subhanahu wa ta'ala o yamirgol en hajju ko nafoore honɗum woni nder ton ko ɓuri mawnude kon e ko ɗaɓɓa kon e hajju ko ɓuri mawnude kon ko waɗugol Allah gooto wotinigol Allah ala ko hitti e Allah e ko tagore makko nde waɗantamo hewti waɗugol mo kanko tum ɗum ala ko teddi e makko ala ko hitti e makko ɓuri ɗum ɗo kanko ko tagi kon fof o jaɓali wadde gootum fo waɗa e ɗiɗi ma tati ma ha yeeso wa min kulli shay'in halaqna zawjayn fof ko ɗiɗi kanko o wi min ko gooto pette fii yo sertu e ko tagi kon waɗugol mo gooto ko dewal ɓurgal mawnude ko noon ko dewal ɓurgal sattude wela fi ɗum woni waɗugol mo gooto wonde ko kanko tun tagi waɗa mo gooto ka rewgol gooto kanko tun tagi ɗum ɗon boyno jaɓi ɗum goy wonde ko Allah on tagi hay heferɓe ɓen law sa landi keɓe ko hommo tagi e samawji leydi ɓennayi ko Allah wala in sa'alta man halaqa samawati wal ard la yaquluna Allah ɓennayi ko Allah hommo tagi o ko Allah kono ko honto ma'araka on woni ko honto cippiro ngon woni ko ka ƴettugol dewe ɗen fof jonna Allah ko ɗon woɓɓe selnata goɗɗum na ɓeeɗo kadi de ɓe ɗum ɗo ɓe jonnayi ɗum ɗo jonnayi ɓeeɗo seede wonde no jeeya e faandareji mawɗi e ko faanda ko fi hajju haɗon qingol tawhid on waɗugol tawhid on Allah wotinamo kanko tun e haɗugol e shirk ndaare alquran o wi wa id bawwa'na li ibrahima makana albayti alla tushrik bi shay'a wa tahhir baytiya littaifina walqa'imina warrukka'i sujud o wi nde men weeɓitani men cippini annabi ibrahima men holli mo suudu ndun ko ɗo suudu ndun woni o wi kono noon naya shirka nan hay hunde goy ndaare noon ko annabi ibrahima giɗo makko on woni wolande ɗum goy allah tushrik bi shay'an wota shirka nan dey mi hollete ndu suudu ko honto ndu woni honno ndu gollirte yimɓe aroya ɗo waɗa ɗum ɗo wona e nokku ɓurɗo hittude e adna o ko ɗo ɓuranimmi Allah subhanahu wa ta'ala leydi ndi fof ko makka ɓuri moƴƴere ko makka o ɓuri yiɗude no ari hadi selluɗo naaɓe sallah sallam o yaha no ƴawi hoore pellum o fewti makka o inni wallahi innaki la akramu ardillahi wa habbu ardillahi ila llahi o wi mi wondiri Allah mi wondi an makka aw la khayru ibadillahi na akram khayru ibadillahi ko am ɓuri moƴƴude e leydi Allah ndin fof
ko ambura yidede kadi ka leydi Allah o wi Ibrahima ɓe hollete ka suudu no woni ɗon kono noon condition ko ta shirkanam few e gandi ɗum ɗo ko hunde mawde o wi laɓɓina suudu andu fi aroɓe wango e aroɓe juula e ñiiɓoɓe ga da ko gare walla no jeeya e ko hollata wonde kadi fayin Allah subhanahu wa ta'ala ka hajju himo holli wonde hajjiyankojo on ko yo laɓɓinan Allah tum tawhidi on dewal ngal fof ko Allah jeeyi o wi wa atimmul hajja wal umrata lillahi timmine hajju on timmino umra on fi Allah tum taw wattuɗo hajju mum ngon e faale goɗɗum ngol wona faale teddungal na faale inde wona faale wiye alhaji en awa alhamdulillah ɓe arti alhaji en awa senoreɗo ɗum ɗo gasta alhaji en ara on anda ɓen hajjoyino ɓen wawi wadde ɗum ɗon ɓen arali ɓe jonnali abi maɓɓe on ɓe dakorali harana ɗum nde o wi waɗe hajju ngun e umra on timmino hara ko fi Allah tum ibadallah ina min almaqasidi إقامة ذكر الله تعالى والاستغفار والالتزام بأوامر الله يقول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا musidɓe julɓe tedduɓe no jeeya e ko fanda kon ka hajju ɗo daranagol ñiiɓina jantagol inde Allah heewugol jantagol inde Allah nelaɗo men sallam ma kino e hadis goɗɗo goo no wi'a no yeddada sellugol makko kono ɓurɓe ɗurde ɓe karma ko ɓe noyihimo selli o maki alhajju ajjun wa sajjun o maki ko wiyete hajju ko ewnagol jantagol inde Allah e hibbugol ƴiiƴam sen daari golleji watteɗi ka hajju ɗin fayda ɗi fof majji mouvement on fayda na mouvement on tun woni ko fanda ko konguɗi woleteɗ ɗin konguɗi woleteɗ ɗin fof ko jantagol inde Allah ko du'agol e mawningol Allah taragol suudu Kaaba ndu ko gonga ko mouvement ɗaɓɓaɗo be ɓanduma ndun du taaro suudu Kaaba ndu kono yo ɗengal ma ngal wowlu kadi janto inde Allah ko ɗum waɗi o wi kanko ne laaɗo o maaki attawafu salatu walakin samaha fihi lkalam o wi wangagol taaragol suudu Kaaba no wawe julde andi julde nden ko jantagol inde Allah o wi ko won tun no newna wowlugol seeɗa e nder wangagol ngol safa e marwa kadi ko wona noon so hewti marwa e safa ka fuɗɗagol safa ko ya janto inde Allah to na juuɗe ma la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa Allah anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahda sa marwa kadi wola sifa ɗum si hakkuno ya inna safa wal marwa min sha'air faman hajja bata witama fof jantagol inde Allah sen daari mina ka bogagol jamaraje ko yawi Allahu akbar bogoɗo hayrne Allahu akbar ngol konngol Allahu akbar Allah ɓuri mawnude e gandi Allah eɓɓiditake yimɓe kono hay joni enen si goɗɗo inama ɓuri oɗo ala ko oɗo ɓuri men fof ko o woni koho amen men fof ko o laami men fof on sikkude toon ta balaje o yaltoto kono woni pirninde yimɓe ka aduna ɗo kongo supérieur wiye ɓuri mum ala koko yoton bombe atomique waɗama ko yoton ɗi missile ji waɗama ko yoton plan ji waɗama ko yoton kala ko waɗa ko fof ko yo wonu ko min ɓuri fof non noon Allahu akbar woni Allah ɓuri mawnude kala ko mawni ko konngol mawngol hayde bogotoɗa o a yiyay ɗum o maki ayyamu mina ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillah o wi ñalolmaji woneteɗe mina ɗo ɗin wona hooreteɗe ko yon tigui ñaamu o yara o janto inde Allah
o maki alhajju arafa hajju sanni hajju ko arafa o maki du'a ɓurɗo moƴƴude on ko du'a mo neɗɗo du'i on tawi mo arafa o maki khayru ma qultu ana wannabiyuna qabli la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli cheyin qadir o maki ko ɓuri moƴƴude e komi wowli kon min kala konnguɗi mi wowli ɗin e artinoɓe ko ɓuri moƴƴude koɓe wowluno kon ala konngol wowletengol yaltangol e hunduko welaygol Allah teddugol ko Allah moƴƴugol hewtiwigol la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu lmulku wa lahu ala kulli cheyin qadir la ilaha illallah andi reweteɗo ala e gonga sowona Allah wahdahu kanko tum la sharika lahu ala kafidiɗo lahu lmulku wa lahu lhamdu kanko jogui yettore nden fof kanko jogui manggu ngu fof e teddugal ngal e laamu ngu idan no jeeya eko fandaka hajju kon tigi 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 jangingol neɗɗo on hajjiyankojo on yo wotini Allah yo waɗu Allah ko goto ka dewe makko ka jantagol inde Allah ka du'a e kala ko o watta kon o immoto o jooɗoto fof ko yo waɗu Allah waɗu fi Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum o addide ayeje ɗo o wi so on immike ka arafa on wancinike on fokkiti artugol Muzdalifa o wi jantoye inde Allah nden ka mash'arul haram ko pellun tata ko julirde Muzdalifa kum woni jante ɗon inde Allah o wi o watti ɗon o wi wadkuruhu kama hadakum jantemo anditemo no fewniri on ni wa in kuntum min qabla min ad-dallin andi ton hari aɗa ɗum ɗo nelaɗo addede o holla on ko honno hajjirte hari ko majjuɓe hari ɓe hajjaynogoy kono ko hajju shirku o wi thumma afidu min haythu afada an-nasu wastaghfirullah o wi ka yimɓe ɓe yahayno toon fof onon kadi yahe fewno majjiyanko ɓe yahayno arafa ɓe yahay Muzdalifa ɓe yahay mina ɓe waɗay ɗum ɗo ɓe waɗa ɗum ɗo o wi yahe ko ɓe yahayno toon fof kono oɗon wastaghfirullah insine ka Allah tuube ka Allah tore yo Allah yaafo tore yo Allah malno sabu Allah ko yaafoto ko yurmeteɗo o yi ɗo kadi fa ida gadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum o wi so on gayni noon dewe mon ɗen fof on gayni hajju ngun on bogoyke kaaje ɗen o arti o wi awa jante inde Allah noon o wano wowɗiranno kadi fi mantiran on babiraɓe moɗon e Allah no yiɗi mantede haɗi si ɓe gayni hajju koɓe jooɗo ɓe mantora gori hawa menen mawɓe amen ko kamɓe waɗeno hunde kaari kamɓe wanno ɗum ɗo e ɗum ɗo seede menen wona men samakalaɓe menen ko men mbi lasiliɓe ko men mbi ɗum ɗo e ɗum ɗo goɗɗo kadi hawto ene onon ɓen ko samakala wanno on anda ko menen mawɓe amen wanno hunde kaari ɓe on anda kaarijo wannoɗo hunde kaari on koye amen jeeya ka gorol amen ɗo on anda kadi kaari wannoɗo hunde kaari on kadi komenen jeeya e amen jeeya mo woodi ɓurɗo men ɗo haɗi ko noon ɓe watta mufahara bil ansab wa bil aba'i mantodirangol askoji e gori e mo ɓe wiya menen ɓuuri amen ala o wi ɗum fof walline to joni mante Allah jarne Allah mante Allah wowle inde makko ɗen o wi insiri ɗon ka makko kanko Allah sabu Allah subahana taala ko tedduɗo ko mawɗo wa minha tazkiyatu nafsi wa tathiruha min al akhlaqi lmadmumati wal ibtiadi an asbabi alkhilafi qala Allah subhanahu wa taala alhajju ashhurun ma'lumatun faman farada fihinna alhajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fi lhajj no jeeya e ko faanda kadi fayin ka hajjiyankojon yo ekkito elto o woowa o waawa laɓɓingol wonki mumkin sinnama lootugol wonki laɓɓinaki ko ittugol jikkuji bonɗi ɗin e wonkiki itta sino wowno fenande e jamfa e gañanede e konnago annuyeji bonɗi yiɗangol hoore mum tum moƴƴere nden e añangol yimɓe ɓe moƴƴereji ɗi Allah moƴƴi e maɓɓe ɗum fof itta ɗum ko tuundi wonande wonki si on tino wowtuno ñamugol riba ma waɗugol zina ma yargol beere ma fimugol cigarette ma toñugol yimɓe ma tukkugol yimɓe ma hollugol yimɓe baawal e tampingol yimɓe ɗum ɗon fof ko tuundi ka wonki laɓɓina ɗum itta ɗum fes hajju ngun ɗum ɗo no jeeya e fandare mum eltoygol goɗɗo ɗin ɗon piiji jikkuji kanuɗi
añiniiɗi ɗi l'islamu faalaka yon tigi sorto e majji ko ɗum waɗi si on tigi wattaninde hara ko annduɗo maana hajji on tigi so yahi ka hajji so arti o tawa piiji buyi o accayɗi ko honɗum waɗi o yahay o yiya chef de l'état président de la république e nokkowo ñoogeji ɗin puuso o sarete on ɓe fof ko conti goti ɓe ɓorni hay goto susta wadde kufune so tawi ko gorko o watta débardeur o watta slip fof ko udere wanare fof kadi ko nokku gotoyata fof hewto e arafa e naame si hewtama makka hôtel ji ɗi ɓurdata woɓɓe ko 5 étoiles woɓɓe ko 0 étoile kono si hewtama arafa ko gonga werdaji ɗin kadi toon no ɓawi ɓurdugol seeɗa kono on fof ɗo hewte ay ɗo wanda he ene jaka ko woni sobe o ko ɓurɗoma ka diina o tawa kadi foppu ko konngol gotol wowlata chinois ji on américain ji on africain ji on arabu ji on européen ji on fof ko labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk inna alhamda wannicmata laka walmulk la sharika lak foppu no girriti wonde enen fof ko en maccuɓe allah en foppu ko en jiyaɓe allah en fof ko en tagaɓe allah allah ko an tun woni patron on ko an tun woni lanɗo on ko an tun woni wawɗo on ko an woni taguɗo ko an woni wurnowo fof he aden watta hiila nani andintinnayi on tigi kadi so yahi hay arafa mo ɓeeno fonti juuɗe no hay goto ala e darde o yago mo ɓeeno towde juuɗe no holla allah ma paare muɗum allah hokko randuɗo allah ko woɓɓe ko laamu faala woɓɓe ko jawdi woɓɓe ko jiidi woɓɓe ko cellal woɓɓe ko ɗum ɗo woɓɓe ko ɗum ɗa fof no fewti goto mo ɓe ala on ɗo e a yeyata goɗina walla ɗo hunde kaari walla hunde kaari andintinte ñande dargal haha awa ton ara e mo ɓe e donku muɗum nde wudere wanare andintinte kasangeji ɗin idan ɗum ɗo waɗa ha on tigi wakkilo o laɓɓina wonki makko ki o itta ɗi jikkuji bonɗi si tawi no toon num ɓay kam ɗum ɗo fof ko ɗum ɗo woni ko fanda kon e hajju ngun ko ɗo si allah subahana taala wi hajju ngun ko watte ko e nder lebbi andadi mo farli e nder ɗi lebbi ɗon hajjugol annike hajjugol aray jillol ukkodirgol e rewɓe dakmito e maɓɓe maasi ko ɓeygu muɗum yiida e ɓeygu muɗum tawno har nen hajju ɗum ala to ye wala fusuga fasigiyagal ala ko e bakkatuji ɗi wona yon tigui watton bakkatu fes yon tigui waɗɗito ɗum wala jidala yeddodiral merewal kadi yeddodira tun fi yo yeddodire taƴa haala fi ko addata ko waɗi yeddodiral no ha wawi memminde ɓerɗe memmina gañanedi memmina ngayguji memmina piiji ha adda taƴoyendal adda hawreji ha no gasa adda piiro ɗum ɗo fof ala ka hajju toon ɗum ɗo ka hajju ko ekkitagol ko eltagol ko séminaire fi on tigui luttude on jikku ɗon o wowa ɗum ɗon o wawa no e nder gurdam makko ɗam fof en torki allah subahanahu wa taala yo allah newnan en yahugol hajju ngun wonande ɓe hajjoyanima faalaɓe ɗimmitagol en torki allah yo allah waɗo hajju ngun hajju newingu hajju waɗangu barki hajju jaɓangu torki allah subahanahu wa taala yo allah arsu kadi ɓe yahali ɓe yoɓe yahu yahuɓe yo allahu jaɓanɓe aqulu ma tasmauna wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri lmuslimina min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruh innahu huwa alghafuru rahim. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله عباد الله وإن من المقاصد تحقيق وحدة الأمة واجتماعها وإظهار روح المساواة بين الناس ونبذ الخلافات فالناس كلهم أمة واحدة سواسية كأسنان المشط لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى en yetti allahu subhanahu wa taala jeyɗo nde tagore nde fof mayre yimɓe e jinna e malaika leydi e kammu e ko woni hakkude muɗum ko andude ko en anda fof ko kanko tagi ko kanko woni e ne'ude ko kanko woni e firlitade e muɗum kadi hiɗen seeɗanomo kanko toon reweteɗo e hoore gonga
o ala kafidiɗo eɗen seeɗano nelaɗo men Muhammad sallah sallam ko nulaɗo Allah ko jiyaɗo Allah ɓurɗo moƴƴude tagore nden yo Allah juule makko juula e sahaba ɓen e juula e ɓeygure nelaɗo nden wattida e maɓɓe hisna en kisi e duumiɗo allahumma amin musidɓe julɓe anden ha joni no jeeya e ko fanda kon fi hajjoygol ko ɗaɓɓoya kon heɓugol ka hajju ɓe gandi ara noon ɗum no jeeya e ko ɗaɓɓa toon heɓugol ka hajju andugol wonde Allah ko kanko tun rewete ɗum ɗon yon tigui janggu ɗum so o naɓorano tawhid darengol konngol wowletengol hara sowno wongol filitata labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayka gol konngol kalimatu tawhid konngol wotinigol Allah mawgol sabu himo fellitino wonde ko o gooto ko kanko tun jeeyi ko kanko tun jeeyi ko kanko tun jeeyi ko kanko tun jeeyi laabi ɓuus idan ɗum ɗon no jeeya ko fanda toon no jeeya ko fanda toon fayi wowtugol jantagol inde Allah e insinagol Allah e nokkeli kala ka yaaɗa ko allahu akbar ko subhanallahi ko walhamdulillahi ko la ilaha illallah on tiguie to wowta ɗum ta so ari kadi yo eto ɗengal makko ngal hara ngal wowti ɗum ɗo ngal accita yennugol fenugol e ño'ugol e wowrugol ayyibaji yimɓe jokkata subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar en andi no jeeya e ko fanda to wonti laɓɓina wonki mum kin o loota dendanangal jikkuji bonɗi si tawi mo wonduno e muɗum o eto itta ɗin ɗon o e nder ɗen balɗe ɗe woni toon o heto ɗum ɗon wowtinamo accugol ɗin ɗon piiji hannde kadi o yaa joni no jeeya e ko fanda kon e hajju haqi ginnugol wonde ɗe moftene laaɗon ko hunde wootere ko ini koko jaɓata feccitade ma ko hana feccitade awa moɓodiral ɓurgal mawnude ngal e adna on ɗo ko moɓodirte kon ko hajju go hajju holla en wonde ɗe moftene laaɗo ɗe ko ɗe goota ko goonga yimɓe ɓen julɓe ɓen no hoɗi e leyɗe sertuɗe no wowra ɗen ɗe sertuɗe ɓe jogii mbaadiji sertuɗi ɓe jogii aadaji sertuɗi no ɓurdi ka maral no ɓurdi ka pinal kono no wayi wa suudu si a mahude suudu a adda e élément ji ɓoyi ta e o élément ɗa e oɗa wona gootum ciment e jande wona gootum jande e jaare wona gootum kono ɓe adda jande ɓe adda ciment ɓe adda jaare ɓe adda nokkeli o e piiji ko andi ko ɗum ɗo fof hottata wona suudu ndu ko ittuɗa ɗon o lutti ɗum ɗa to wonata suudu ita moftaɗen ko noon ɗe wayi ko ɗum waɗi ka hajju a tawa worɓe ɓe fof ko teni goto waɗi lanɗo e laamaɗo marɗo emo maral jano e tosoko fof ko teni goto holli wonde ko o gootu nani ɗimmum ɗum ko nokku goto yahete hajje wiyatake joni a américain ɓe yo hajju amérique toon européen ɓe yo hajju toon a africain kadi yo ɗaɓɓugaka hajjira fof ko yahu nokku gotu fof ko yitaɗo suudu kaaba fof yaha e safa e marwa no siforɗa o ko ɓe yaha ɗum ɗon ka miskino on yahi ɗon an kadi alɗo ɗo a yahay ɗon ka laamaɗo yahi ɗon an laami ɗon an kadi a yahay ɗon ɗum holli wonde en fof koye gotum ka ko konngol gotol wowlete foppu wiyay ɗum ɗo labbayka allahumma labbayka an andi ko haala on ka wonta ko chinois ko pular ko soso ko maninka ko english ko honɗum ona wallinay kan haalama to inna labbayka allahumma labbayka a loppinay a sewnay a urkinay no sellay sellata kono fopp e labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayka ɗum ɗo holli wonde hey ɗe mofte ko ɗe hunde wotere ni naforeji buyno toon mo taskike so yehi hajju o daari no ko yimɓe wonɓe tummodirɗo ɗon ɓen e no golle ɗen feƴƴirta noon o heɓay o tira leeson noon o heɓay ɗon gandal mawol ma ngal o heɓay relation ji o andiray o yimɓe
o yiyay noneji façon ji yimɓe rawnuɓe ɓawluɓe juutuɓe raɓɓuɗuɓe labaɓe kanuɓe fof o ɓeyda yettude Allah no Allah tagirimo noon kanko ɗum ɗo ko nafoore hollugol wonde hara yimɓe ɓe julɓe ɓen fof hiɓe fota yeddodire ko wona yeddodireede tawa na yeddodiral mahingal fayda e hoore ko kelɗi ɗum no haani bugeede to wonde ko ɓuri moƴƴude e yimɓe ɓen ko ɓurɗo hulde Allah o ko ɗo ɓuri moƴƴude ka Allah wona wiide de ko jeeyaɗo nokku kaari ma jeeyaɗo nokku kaari ma wowɗaɗo ngal ɗengal ɗa ma wowɗaɗo ngal ɗengal to ma jogiɗo o couleur ɗo ma jogiɗo o couleur ɗa ka Allah na ɗum pesirte hollugol wonde o no teddi o ko mokoba o ko kooho ka Allah na enen ngal etirte ngal Allah etirta na ngal pesirte ngal o pesirta enen ɗo ko heewi kon ko andirte neɗɗo on ko tedduɗo ko imma ko laamagol makko ma ko o margol jawdi ma margol gorol e margol iwtirɓe ɓaawo buy o wi ɗo noon ka Allah inna akramakum inda Allahi atqakum ka Allah ko ɓuri teddude e yimɓe ɓen ka Allah ko ɓurɗo hulde Allah ono gasa ko ɓurɗo jaasude ka meɗen enen no jaasinirte goɗɗo noon a modi ono kadi ko haala o tewtoɗo o kadi tawa ko lanma kon o wi no woodi e jeeyaɓe Allah ɓe tawata si ɓe ari e dambude yimɓe ɓe raɗotoɓe a modi imano men no modi ko ɗum adduma ɗo tawa si o wowli sonkay kono sahi o huɗike e Allah yo Allah waɗu hunde kaade Allah waɗanaymo ɗum fi o taw yone wondude makko hakken ko Allah yiɗi idan yimɓe ɓen fof ka lasili yimɓe no fota ko ɓurdinta yimɓen ka Allah ɗo ko golle moƴƴe ɗen يا حجاج غينيا هذا العام حققوا هذه المقاصد في حجكم واستفيدوا من جميع التسهيلات التي قدمتها سلطات غينيا لكم عبر الأمانة العامة للشؤون الدينية من خفض أسعار الحج وحسن تنظيم الحج وقرب السكن من الحرمين وغيرها وكل ذلك ليكون حجكم حجا مبرورا وسعيكم سعيا مشكورا فبارك الله في جهود ولاة أمورنا على اهتمامهم بالشعب الغيني بما فيهم الحجاج مصيبة جلبة تدبة حجيان كوبة لجن دو ويندي بهكا وند حجي أو 2025 en andi winda gongol ɗum ɗon gaynanoma windede joni ko fi visa ji no yaltira ko ɗum wona e préparation ji ɗin jooɓa hoy koy neɓata fuɗɗe tummidirede hajjiyankoɓe fi wajagol ɓe ko honno hajjirte comportement ji ko honno gon tigui waɗoyta toon o yo noon hajjoɓe lagine iwroɓe lagina ɗo e nde hitande ɗo ɗi fandareji hajju objectif ji hajju ɗi jantiɗen ɗo onon fokkutuɓe hajjuɓe hikka iwroɓe lagina ɗo ɓen ete ha ɗiɗo timminon ɗi ete tawa son yahi toon on heɓa tawhidi on ɓeydoto e tawhidi mon on ɓeydoto wawugol jantagol inde Allah e du'agol toragol Allah yo Allah yaafo jikkuji si on tino jogino jikkuji kanuɗi ñidduɗi ɗi l'islamu falaka o eto o ittaɗi eto anda wonde ɗe mofte narɗe fof ko hunde wotere wona différence ɗenɗe e nokkuji ka hoɗa e couleur ji ɗum ala hay hunde ko yowi hakkude muɗum e Allah telen ka dina to wi eto ɗon kadi onon ɓe hajjiyankoɓe naftoron newendeji ko laamu lagina ngun waɗani on kon rewni e secrétariat général des affaires religieuses men on haray newendeji buyi laamu ngun waɗi no jeeya e muɗum ɗoytugol prix hajjugol sen daari enen ko yoɓete wonɗe e yoɓde hajju ɗo kon e leyɗe goo ko ne yoɓde tawi différence janono toon ɗon ɗon ko yettugol Allah e muɗum naftira ɗum no jeeya e muɗum e yuɓɓinirgol ngol joni alhamdulillahi juɓɓude ndin no laaba ha no wona yarede noon
avion ji ɗen ala e lellude e vol ji ɗin ala e ratude e piiji goɗɗi goo ɗi anno hari no woduno law no sattuno sattendeji no woduno joni alhamdoulillahi buye muɗum iwi en torki Allah yo Allah ɓeydu newende muɗum o ɓiɓɓe wi kadi ko wana noon ɓattagol ka hoɗi toon ka haramji Makka e Madina no jeeya e ko fowtinta hajjiyankojo on o heɓugol ka o hoɗi ɗon hôtel ka o hoɗi ɗon logement makko on hara woɗɗaka juulirde ha wano Madina alhamdulillah joni fayde fof koye markasia mantiga markasia on ko ɗon wona mantiga markasia on fof no ɓatti juulirde nde joddini no satti kono ko ɗon ɓuuri ɓattade Makka no woodi Allah no waɗi ɗum woodi heɓuɓe ka ɓatti no woodi heɓe kadi ka woɗɗiti seeɗa woɓɓe goo aray pelle no woodi hay si no woɗɗiti Makka fayda ka yarɗa o ko fello ko a yarata ɗon hara fello ɗum ala kosi ko ma abineɗa yaruɗa mahara ko misfala on chari khalil kono sina ɗum ka yarɗa o a ƴawa e fello seeɗa siko ajiyade yarɗa a ƴawa e fello siko jarwal a ƴaway jabal kaaba si tawi ko chari sittin ka yarɗa o kono alhamdulillah ko ɗum ɗo fof naam heɓugol ka ɓatti no wondi e newende no moƴƴi kono ko honɗum ɓuri moƴƴude moƴƴande hajjiyankojo on fof ko ɓuri moƴƴande mo ko heɓgol guidijo moƴƴo annduɗo toon laaɓuɗo reeɗo hay so hoɗoyi ka Makka hattoy ma ka Madina hattoy si tawi mo wondi e guidijo annduɗo moƴƴuɗo laaɓuɗo reedu o waɗa e golle hajjude no haniri noon no woodi yahoɓe wona e hôtel ji borde haram takko haram o kono ɓe ronka wadde hajju ko haani ko sabu angal andugol e angal wondugol e anduɗo haray ɗum ɗo fof naforno e muɗum o wi ɗum ɗo fof haray ko laamu ngun waɗiri ɗum ɗo ko fii yo hajju men ngu yono hajju ɗiggu ngu hajju moƴƴu ngu golle ɗen fof wona golle yettade hara kono haniri noon idan kamɓe ɓe waɗi ko ɓe wawi kon ko ɗaɓɓugol cuuɗi ka ɓatti e ɗoytugol prix on e yuɓɓidirgol fii yaadu ndun ɓay ɗum ɗon ko kamɓe watta ko laamu ngun watta ɗum ɗon fii luwugol avion jeɗen programme gol convoiji ni ko honno ɗi yarete ko honno yarete piiji ko tawata ɓe alhamdoulillahi en yii changement jano waɗi nder ton neɗɗo ko waɗi ko moƴƴi kon ko ya andi tan mo jarnamo ɗum ɗon ko lutti kon kadi toroɗo Allah yo Allah wawnumo waɗinde waajoɗamo e muɗum idan ko heddi kon ko hajjiyankojo andi ko honto o windoto fi yo heɓu guidomo hollomo ko honno hajjirta ko important moɗanar noon nden toɓɓere ɗon nden ko waɗi no woodi yahoɓe ɗo tawa fayda ko waɗete ko ɓe wadde ɗo kono fayda ɓe anda hunde sinna may ɓe yaha annuyi ala e muɗum puisque ala yeytede ko ni e ni janggano andi ko honno waɗirte yeyataka kadi ko honno waɗirte en torki Allah subahana taala yo Allah okkore hajju e waɗangu barki jaɓangu kadi yo Allah jaɓan en dewe ɗen fof en torki Allah suumaye ko horuɗen ɗo ko ha gaynuɗen e woɓɓe watti jeego juldandu e muɗum en torki Allah subahana taala yo Allah jaɓan en haray noon anden mawasimul hayre tatawala fi occasion ji moƴƴereji ɗin ko jokkodiri o nawdema haray koko lanni ko ɗum ɗo no gasa ɗum ɗo no fuɗɗo ɗum ɗo no gasa ɗum ɗo no fuɗɗo julɗo o wona yo wi joni mi fowtike mi waɗi retraite ko yo iwi e ngal dewal ɗo o yaha e ngal dewal ɗa haray jeego juldan ɗum ɗo awa wonande mo waɗali yo eto o waɗa ko sunna ɗo nal sallllahu alayhi wa sallam o maki man sama ramadana thumma atba o sitta min shawwal fa ka annahu sama dahara o firima fa ka annahu sama sanatan mo hoori suuma e ha gayni o watti ɗon jeego juldaɗo hooraɗe no wawa so hoori gurdam makko ɗam fof si tawi hitande ɓe ko noon o watta ma nden ɗon hitande kadi no wawa so hooride fof mayre no wawi so hoori balɗe temettati e capanɗe jeego saabu Allah subahana taala ko o moƴƴo ñallal ngal horuɗa o Allah yoɓete baraji ɓeru balɗe sappo ko horuɗa si tawi en hoori balɗe capanɗe tati suumaye o yoɓiri ɗum o watti ɗum o multiplié ɗum e sappo haray capantati laabi sappo ko temeɗɗe tati sa hoori jeego a watti ɗon
o yoɓiri ɗum ɗon kadi sappo o multiplié nder sappo woni 60 temetete 60 no gasa joni suumay enen ko noga e jeenayi howruɗen ngal ñalla luttugal ɗon e ɓer balɗe ko fawta ɗon man gasa hitan nan ko balɗe temetete 64 ma 65 ɗon ɗa Allah ƴettay ka o mari no ɓayna lannay o complété o timminane ida garay ko on tigui wakkilo o jokkintinna jeego e hoorade e nder e juldandu ɗo si tawi on tino ñawlino yo etto o yoɓa ñamani nden tawa sino hejjata yo attor ko laawoto kon ɓay jeego juldandu ɗum ko e nder juldandu ɗum fayre ko woni ko hoorete kon ako ɓuuri sedde kon konngudi karama ko ɓen أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب وخطيئة أن ترك الله سبحانه وتعالى يا الله جابا ген ديو دين فوق يا الله مالنا يا الله نادو ген الجنة يا الله يوتا ген بكاتو جمندي أن ترك الله سبحانه وتعالى يا الله هونتا ген حاجو جمندي يا الله إيتا ген أنديجي دي يا الله إيتا ген أنديجي جمندي أن ترك الله يا فما من أردي يا الله فينا ген ذريا جمندي يا الله أكبر بوتو كالي دي ميدي اللهم انت الله لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم انت الغني ونحن الضعفاء وانت الغني ونحن الفقراء وانت على كل شيء قدير اللهم انت الاول والاخر والظاهر والباطن وانت على كل شيء قدير اللهم انا نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلت في كتابك او علمت احدا من خلقك واستاثرت به في علم الغيب انك نسالك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء احزاننا اللهم اجعله قائدا لنا وسائقا الى رضوانك والى جنه النعيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين